Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri Leta z'Ubumwe za Amerika bafatanyije na Israel bagabye igitero kuri Iran. Iminsi baye itandatu intambara ijya mbere hagati y'ibyo bihugu bibiri ndetse na Iran. Hamaze gupfa abantu benshi, hasenyutse byinshi. Muri Iran bararenga igihumbi, muri ku ruhande rwa Leta z'Ubumwe za Amerika abasirikare babarirwa muri 6 cyangwa 8 bamaze gupfa. Tugiye kuganira ni ibihe bihugu bishyigikira ni mu ntambara rwanamo na Israel ifatanyije na Amerika, hanyuma Uburayi, Afrika ndetse n'andi mahanga bari gukora iki kuri iyi ntambara. Tunarebe ese iyi ntambara ikomeje umurego iriho kuri ubu, ingaruka zagera ku muturage w'ahantu hitwa Nyakabuye muri Rusizi ni izihe. Butare ni Butaro, Irusumo ni Rusizi, namwe izo ngaruka muzitege. Ndi kumwe na Alex Ntawigenera, n'amahoro. N'amahoro cyane. Ndi kumwe na Mukama Ntwari, n'amahoro Mukama. N'amahoro cyane. Ya, reka mpere kuri Alex. Alex, iminsi bayitandatu Iran ihanganye n'umuriro wa Amerika na Israel. Urabona iyi ntambara igeze kugeza ubu igaragaza iki? Ese iraza gufata sura ki mu minsi iri imbere nyuma yo kwitandatu ishize ari uko byifashe? Iyi ntambara iri guhanganisha Iran ndetse na Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika, abantu bajya bavuga ngo n'umwana wayo Israel. Ndabona iri kugenda ihindura isura, ariko ni intambara irimo buryarya nshingiye kuki? Irimo buryarya cyane cyane, reka mvuge ngo bwa Iran iri gukoresha mayiri y'uburyarya ishobora kuba yarabeshye Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika na Iran, ndetse na Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika na Israel, ndetse hari n'amakuru yavugaga ko hari abatasi Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika, ari abatasi ba Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika bapfuye kubera Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika. Bababeshye ko bafite ubwirinzi batuma Iran bagabaho ibitero, bagwa muri ibyo bitero. Iran rero ndavuga ntiyakoresheje amayeri menshi yo gushuka bamwe mu batasi ba Mossad ndetse na CIA, bibeshya ku makuru. Abo batasi babonye amakuru abanya-Iran bashakaga kubahereza. Ari nacyo kiri gukomeza iyi ntambara, kubera ko Iran ifite n'andi mayeri yo kubeshya abanyamerika n'abanya-Israel, ikabagabaho ibitero byinshi, ibitero bya bombe nyinshi, ariko harimo bombe za baringa. Noneho Amerika na Israel bagakoresha ubwirinzi n'imbaraga zikomeye kugira ngo basenye byabyo cya kintu kidahari. Nyine niyo mpamvu nkise baringa. Nko mu bisasu 100 barekuye, ugasanga harimo nk'ibisasu 2 gusa, ibisasu misile 2 gusa muri misile 100 zigaragara mu kirere, ubwirinzi bubonye ko ari misile zije. Hanyuma ubwo bwirinzi bugahita burekura ibijya gusenya iza misile zose 100 zari zatanzwe. Hanyuma niyo mpamvu ko Iran rero irimo irashuka abanyamerika na Israel. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona appartement zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Igihe cy'amashuri niba kigeze, umwizerwa wa mbere ukugeza ku mashuri mpuzamahanga kandi kuri scholarship ni Connect Sky Business Group Limited. Connect Sky bagushakira scholarship muri Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika, mu Butaliyane, Finland, Hongria, Ubuholandi, Ubwongereza, Korea y'Epfo n'Ubushinwa. Naho abashobora kwirihira, mutubwira igihugu mwifuza kujyamo, tukabashakira ishuri, byose tukabirangiza, tukongera guhurira ku kibuga cy'indege tubaherekeza. Icyiza cyacu nuko iyo ibya viza bidakunze, amafaranga yawe urayasubizwa, kubera ko tuba twarageranye amasezerano yo kwa noteri. Duhamagare kuri nimero yacu ya 0793 10 63 cyangwa utwandikire kuri email y'akazi kacu connectbglimited@gmail.com. Wanadusanga ku biro byacu muri etage iri ku muhanda wa Kimironko uteganye na Simba Supermarket. Alex, ayo manyanga cyangwa ubwo buryarya bwa Iran rero aba bantu ntabwo babuvumbuye, ntibabizi?
oya ntabwo bari kubuvumbura kuko iyo babuvumbura bari kumenya ko ari uburyarya nabo bagahiti cyangwa bakarasa neza neza bagusha ku gipimo. Urabona ko Iran noneho ubwo ibitero iri kugaba wabonye icyo muri Arabia Saudite yagabye ni cyagushaga kuri nyine cyageraga kuri target cyageraga kuri cya gipimo. Urabona ibyo iri kugaba muri Israel ifite ikigambire nicyo igaba. Navuga ngo iyo bayavumbura ntabwo bari guhusha igipimo muri Iran. Yego. Kuko ishobora kuba yaraberetse cyangwa abo batasi baba barabavumbuye bakamenya ko bari kubaneka, kuko hari n'amakuru avuga ko ari abatasi ba Amerika ndetse na Israel biciwe muri Iran bamaze kuvumburwa, hanyuma ikabereka ibyo bagombaga kubona. Ni nkuko wantumira iwawe ukanyereka ibyo ushaka ko ndeba. Ibyo nibyo ntanga ndi umuntu watumwe. Yego. Ariko bya bindi udashaka ko ndeba ntubinyereke. Nicyo gicyo rero Iran yakoze kiri gutuma Amerika na Israel bisanga bagiye no gushirirwa n'izo ntwaro z'ubwirinzi. Yego Mukama nawe turi kumwe hano, ariko hari ikintu nshaka ko ukomozaho gato. Alex aragira ati Amerika na Israel bashobora no gushirirwa n'izo ntwaro. Wowe urabona ute iyi ntambara muri rusange ushingiye ku makuru yo ku munsi wa gatandatu wayo no kuva yatangira? Kuva yatangira kugeza uyu munsi igenda ihindura icyerekezo bitewe n'ibigezweho niko wabivuga. Ubu tugeze ku ntwaro ubwazo uburyo zirimo zirasohoka. Ubushize twavugaga intwaro ziri gutungurwa, Amerika iri gutungurwa nazo na Israel batari bazi ko Iran ifite z'amabomba agenda agahita yimultiplier ageze hafi ya target bashaka. Yego. Tugeze noneho ku manyanga n'amayeri y'urugamba n'ibintu bibe byiyumvikanisha nyine ko byanze bikunze biba bigomba kubaho, hakabaho impinduka, hakabaho gutangira ibintu bishyashya. Genda ndashaka kuvuga ku bantu batari kubireba neza, nyamara iyi ntambara wanayita ko ni isasu ariko irimo n'ubukungu. Ikigobe cya Persi ni ikigobe kinyuramo ngira ngo uretse peteroli hanyuramo n'ibindi bicuruzwa. Yego. Hanyuramo n'amabuye agiye gutunganywa n'ayamaze gutunganywa y'agaciro, avamo ayo za tantale, za cobalt, za textile. Byanze bikunze harimo kubuza Abarabu gukomeza kubona ibyo bintu mu buryo babibonagamo no kubyohereza muri rusange. Ngiye mbona Amerika ibikorera kuba kira gice n'igikena izakomeza kubaho neza, kuko yungukira mu kavuyo karimo karabera ahantu. Yego, hariya n'ubundi Amerika nta ntambara igipfa kujyamo idafite inyungu igomba gukuramo. None igikomeye rero abantu nabo byanze bikunze barabizi. Byanze bikunze barabizi ko bagiye gukeneshwa n'ibyo bari gukorera hariya. Barabizi neza ko Amerika yo ntago irimo irahomba ibintu nk'ibyo bira bihugu biri guhomba, kubera ko Iran iri kujya kurasa yihimura, ikihimura ku Barabu bagenzi bayo. Yego. Nubwo wenda hari inyungu za Amerika, ariko abaturage bari gupfa ntabwo ari abanyamerika. Yego, kuko nabonaga mu kanya kashize hari n'ibitaro bateyeho bisasu byo muri Beirut. Beirut ni muri Liban. Yego. Bo mukanya nabwo twinjiye hano muri studio mbona Minisiteri y'Ingabo ya Amerika Zunze Ubumwe z'Abarabu bivuga ko ari misile ballistique na drone 6 zikubise muri kiriya gihugu. Urumva rero ibintu biri gusubira inyuma. Ngewe ndi kubona intambara byanze bikunze mfite sindi ntawe nshyigikiye muri bo, kuko biri kubera ni intambara iri kwica abantu, nta nyungu irimo, harimo ibihombo byinshi no kuri twebwe. Utangira ikiganiro bavugaga ati umuntu uribweye ubundi bizamugeraho bite. Turagenda tuhinjira neza buhoro buhoro. Yego, turaza kwinjira ku ngaruka z'intambara tunashingiye kuri uwo muhora wa Hormuz wari urimo ukomozaho mu kanya. Hanyuma Alex, iyo urebye ibitangazwa n'impande zombi, ukareba ibivugwa na Minisiteri y'Intambara ya Amerika, ukareba ibivugwa na Iran, ubona kugeza ubu niki wabwira abantu batakurikiye intambara, ukabwira uti iyo urebye ibitangazwa n'impande zombi biragaragara ko iyi ntambara ahazaza hayo haganisha na Bo reka nsubira inyuma gato. Iyi ntambara ubundi itangira ku itariki 28 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasaga byeruye kuri Iran.
nibwo twabonye ko Amerika ivuga ko nyine ikoresheje ingufu nyinshi kandi ngira ngo n'abadukurikira kenshi bibuke ya ntambara yamaze iminsi 12 n'ubundi yahanganishije Israel na Iran uko byagenze byarangiriye mu biganiro. Aha hantu rero none Amerika iri kuza yerekana ko Iran ari iri gushaka ibiganiro ariko ukurikiye inyuma usanga leta zunze ubumwe za Amerika arizo ziri gushaka ahubwo ko byakumvikana Iran bitewe nuko zibona ko Amerika itazatsinda iyi ntambara. Ejo bundi twabwiye abantu n'ubundi ni mu kiganiro Eric Prince umuyobozi w'umutwe wa Wagner yavuze ko ngo Amerika ntizohereza abasirikare bo ku butaka bajya kurwana muri Iran. Ariko Donald Trump wabonye ko yabirenza akavuga ati agiye kubohereza. Kubera icyo agiye kubohereza kandi yari yizeye intambara yo mu kirere. Ukongera ukibaza ngo kubera iki leta zunze ubumwe za Amerika Iran yatangiye kurasa misile ballistique kandi izo misile ari yo mission Trump ndetse na Netanyahu bari bafite yo gusenya nyuma gusenya kirimbuzi nyuma gutangaza ko bashenye barashe ku nganda za nucleaire za Iran. uretse ko ngewe mpamya ko batazirashe ngo bazikureho cyo koza bashobora kuba barahungabanyije imikorere inganda zikora zira bombe za nucleaire. Ari icyo nashaka kuvuga ngo nuko nyine Iran nta kizayihagarika. Iran nta kizayihagarika kubera ko niba Amerika uhitugaruka kuri cya kindi nakubwiye ngo Amerika hano yarashutswe. Niba bakubwiye ngo hari wenda mwiranguni ya studio niho hari umuhoro genda uteruri ugaterura umuhoro w'igiti koko urarebye ubona no umuhoro ariko no w'igiti wa muhoro wa nyawo urawusize kuko uri nyuma ya rwa rukuta ntiwigeze ubona. Amerika rero gutungurwa n'ibingibi Iran irimo irakora. Mukama wowe iyo urebye ubona Iran ifite imbaraga ki zo kwihagarara imbere y'ibi bihugu bibiri by'ubuhangange budasanzwe mu bijyanye n'igisirikare n'ibindi? Iran mvuga ko ifite ingufu zifite aho zigarukira. Ibi bihugu ndavuga Amerika na Israel uretse kuba bishobora kuba wenda binakabiriza uburyo byitwara mu makuru ava ku rugamba ndetse bakanamenya guhisha amakuru ya nyaya ari ku rugamba ni ikintu kiba kinakomeye. Ni ibihugu bikomeye ibyo bintu nta wabishidikanya. Amerika niyo yatsinze intambara y'isi ya kabiri mu buryo bugaragarira amaso niyo yayirangije nyuma y'ibisasu byaguye Hiroshima na Nagasaki. Yego Amerika ishobora gukora n'ibintu birenze byiri gukora uyu munsi kuko ntifitiye abasirikare benshi n'intwari iri koherezaho si nyinshi ziri kuva muri Israel zari zisanzwe ziri hariya. Ariko Iran hara ni iwabo niho zikorerwa niho ziri kuva. Niyo mpamvu ujya kumva ngo ku munsi hagiye mu kirere misile 800 igihumbi zikagera hafi cya 5. Babyumvikana ko nyine niho ziri kuva aho ngaho niho zikorerwa. Ariko uko wabigenza kose ngiye ntekereza ko Israel ifite Israel mbavuga Amerika muri rusange ifite urugero irutaho Iran mu bijyanye n'intambara yaba n'amayeri yaba n'ibikoresho. Babona keretse nihabaho ingufu zizaza gufasha Iran nkuko tubibona ko Korea ya ruguru ishobora gufasha Iran nkuko amahanga yandi yatangiye kuvuga za Espagne zigatangira kwifatira ku gahanga Amerika. Birashoboka ko ibintu bishobora guhinduka Iran ikabona abantu bayifata ku mugongo ikaba yarenga higeze. Ariko uko byagenda kose bayifata mu mugongo kuyiha intwaro bayifata mu mugongo kuyirasira kuri Amerika bayifata mu mugongo kuyirasira kuri Amerika ntibishoboka. Bayifata mu mugongo ni kuyiha intwaro mu gihe zagabanutse cyangwa zashize nuko yongerera gusa essence kubyiri gukora uyu munsi niko nabivuga. Alex urabona ibindi bihugu byinjira muri iyi ntambara nkuko Mukama arimo avuga twenda yabona support Iran? Ibindi bihugu ntabwo bishobora kwinjira muri iyi ntambara bitarwana ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika ahubwo bishobora ndavuga ariko ibihugu byo mu karere ko kuburasirazuba bwo hagati kubera ko Tehran irarasa kuri Emirates zunze ubumwe z'Abarabu. Emirates zunze ubumwe z'Abarabu ntizisubize Tehran irarasa kuri Bahrain ntihasubize. Tehran irarasa kuri Iraq ntibasubize kubera ko irimo irarasa ibirindiro bya Amerika. Ariko ni ibirindiro bya Amerika ku butaka
bw'ibyo bihugu yego urumva harashwe ubutaka bw'ibyo bihugu nicyo mvuga ko Iran hano iri gukoresha amayeri iri gukoresha no kuvuga ngo dore hano muri Turkiya Turkiya yatanze gasopo reka mvuga ngo ni gasopo kuko mbona ari NATO atari Turkiya ni NATO yatanze gasopo kuri Iran ku ikoreshwa ry'ikirere haba kuri Iran na leta zunze ubumwe za ni NATO kuko Turkiya ntabwo ubwo bushobozi bifite imbere ya Iran ngiye niko mbibona ni kubera ko ngira ngo Turkiya sinjiye muri NATO vuba aha ntabwo imaze igihe kirekire irimo ni kimwe mu bihugu nyine biri muri OTAN ariko byinjiye vuba ni icyo navugaga rero biriya bihugu bishobora kuzaza birwana ku ruhande rwa Amerika ku ruhande rwa Iran aho kurwana ku ruhande rwa Amerika nk'uko bigenda byigaragaza ubundi bavuga ko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya na Korea ya ruguru ari izo nshuti z'akadasohoka za Iran ariko kugeza ubu ngubu turi kubona ko ibyo bihugu nta kintu birakora kugeza kuri iyi saha uretse perezida wa Korea nabonaga bajokinga ngo arimo Korea ya ruguru ubwo nabo muri ya Pyongyang mvuga dukosore Turkiya yinjiye muri OTAN muri 52 ubwo sinzi impamvu byari bije mu mutwe kwishora kuba yarinjiye nuko ari enfant aimé ni umwana udakunzwe muri OTAN ubwo rero ndavuga nti uwo mu perezida wa Pyongyang cyangwa ubutegetsi bwa Pyongyang nibwo bwavuga ngo reka twiraseho ngo ariko twirashisha igisasu cyanditseho ngo made in USA kugira ngo natwe twinjire mu ntambara ibyo bihugu bitatu rero nayimvuze Uburusiya Ubushinwa ndetse na Korea ya ruguru nibyo bigaragara ko ari inshuti za Iran ariko nabyo bitari kugira icyo bikora uretse Kim Jong uri kugaragaza ko ashobora kugira icyo yafasha Iran mu kurwanya leta zunze ubumwe za Amerika ariko ibyo bindi biriya bihugu byose biri by'Abarabu biri mu burasirazuba bwo hagati biragaragara ko nta bushake bwo kwinjira muri intambara direct bufite kubera ko bimeze nkaho birimo birakoreshwa ntibimeze ahubwo birimo birakoreshwa yego ni ibihugu n'ubundi bikoreshwa na leta z'ubumwe za Amerika urumva igihugu kikwemereye gushyira base militaire mu iwabo ushobora kukifashisha hanyuma mukaba urabona ibindi bihugu bidashobora kwinjira muri intambara nko na imbaje Alex byanze bikunze iyi ntambara igomba kujyamo ibindi bihugu uko byagenda kose ni intambara iri buze gutuma umuntu yashyira nko ku munzani ubuhangange bw'ibihugu niyo mpamvu byanze bikunze ibyitaka ari ibihangange already byamaze no kuyinjiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko iyo turi kuvuga ko Arabia Saudite uyu munsi nayo ntabwo igiye ngo gutuza nigeze kubona amakuru avuga yuko bagiye kwiyorganiza nabo bakihimura ku bitero bamaze iminsi bagabwaho nubwo igisirikare cya Arabia Saudite tutakigereranya mu bijyanye n'ibikoresho hari ahantu ntabwo bashyizemo ingufu cyane ingufu bazishyize mu bucuruzi ariko biroroshye kuko bituma kugura intwaro byaborohera kuko bafite amafaranga ashobora kugura ibyo bintu byanze bikunze ibihugu by'isi bigiye kujya muri intambara no kuvuga ngo nabonaga abantu barimo baranavuga bati iyi ngiyi igiye no kurangiza intambara ya Ukraine n'Uburusiya kuko NATO yashyize ingufu n'amaso mu kigobe cya Perisi muri kiriya gice urumva ibihugu bimwe byatangiye kwiyama ikirere bati ntiturenze ntimukoreshe ikirere cyacu abandi nabo batangiye kuvuga ati Iran yatangiye gukoresha intwaro zitemewe ku rugamba zirimo izangiza ibidukikije urumva byanze bikunze hari engagement igomba kubaho kandi ibihugu ubitekereze neza iyi ntambara yabaye iriya yamaze iminsi 12 yarangijwe n'ubundi nuko Amerika yemeye ibiganiro yemeye kurekera ku Rwanda ntabwo si n'ibiganiro kuko nta kintu bagezeho rega mu byo baganiriye uretse kuba barekeye ku Rwanda ninde gashoza ntambara muri iyi nkuru leta zunze ubumwe za Amerika njyewe mbona gashoza ntambara ari bombi gute rero kubera ko umwe yashatse gukora ibitwaro bya kirimbuzi ni uburenganzira bwe yego ariko ntabwo ari uburenganzira bwe mu maso y'undi muntu no kuvuga
bimwe nigeze kuganira na Kanija barambwira ati aho uburenganzira bw'umwe burangirira niho ubwundi butangirira. Ubwo burenganzira ubwo bwitwa ngo iki? Budafite umutwe n'ikibuno. nubwo nta burenganzira. Rero icyo ngewe nkushakaho ushobora kwemera nkakigukorera cyangwa se ugahakana sinkigukorera. Niyo mpamvu ntekereza yuko bomba ari bagashoza. Alex na Mukama mureke mbabaza ikibazo. Iyi ni intambara ya Amerika cyangwa ni intambara ya Israel kuri Iran? Kuko kugeza ubu muri Amerika no muri nshinga amategeko icyo kibazo kiriyo. Turi kurwana intambara y'abanyamerika cyangwa turi kurwana intambara ya Israel muri Iran? Ubwo ariko abo banyamerika ko baravuga bati Trump ugaragaza yudatera Iran ni izihe ngaruka byari bifite kuri Amerika? Ahubwo se kuyitera ni izihe ngaruka bishobora kugira kuri Amerika? Kuko kugeza ubu iyi ntambara ubwayo ntabwo irasobanuka. Ntibisobanutse niba ari intambara ya Amerika muri Iran cyane Amerika iri kurwana intambara ya Israel muri Iran. Uwari ubangamiwe muri kara karere ni Israel, ubangamiwe no kuba yegeranye na Iran. Ni nayo bajyaga barwana. Amerika byari kuyitwara iki yitaga biyi intambara kuri Iran? Amerika ntacyo byari kuyitwara. Ubwo navuga ngo abantu badashaka kumva ko ari Amerika iri kurwana nabatazi ko Amerika na Israel ari abantu bamwe. Nabo bo muri iyo nteko ishinga amategeko ya Amerika navuga ko ari ukubyirengagiza kubera ko ntabwo wavuga Amerika mu bijyanye n'intambara ngo wibagirwe Israel. Byoroshye muri Iran, byoroshye muri Iran niho hari narimvuze muri Iran, muri Israel niho hari ibigo bikomeye by'ubutasi bya Amerika bikoresha ikoranabuhanga ritari no gukoreshwa muri Amerika kandi bikoreshwa n'abanyamerika. Imwe muri ambasade yarwanweho koko, ni imwe muri ambasade yarwanweho iranimurwa ijyanwa i Yerusalemu ivuye Tel Aviv kugira ngo nyine ikomeze ingufu za kiriya gice. Na ambasade y'abanyamerika sinigeze mbona ubusanzwe Amerika iryama kuri ambasade yayo mu buryo nk'ubwo yabikoze muri kiriya gihe cy'intambara y'iminsi 10 n'ingahe na nyuma yaho na mbere yaho. Iyi ntambara ni obvious, ni intambara ya Amerika y'inyungu za Amerika, no kurwana ku nyungu za Amerika. Izihe nyungu rero hariya? Inyungu za Amerika ubwo ni Israel, inyungu za Amerika ubwo ni amavuta ya Iran, inyungu za Amerika ubwo aya mavuta ntabwo ari cyane kuko hari ibice byindi by'isi kandi binini bishobora kuvamo ayo mavuta. Na Venezuela bari bayabonye ejo kandi nayo ni menshi cyane. Ntabwo ari ikibazo cy'amavuta cyane, ni ikibazo cy'inyungu za Amerika mu bijyanye n'ibya gisirikare, mu gukora izo ntwaro, mu butasi, kandi ubutasi nibwo bugize igisirikare muri rusange, no mu kugenzura kara gace. Yego, kuko kara gace karimo ibihugu bikize byashyize ingufu cyane muri ekonomi bya Arabia Saudite, bya Qatar n'ibindi. Harimo inyungu nyinshi za Dubai, za Abu Dhabi, ubwo byose uhita bishyirira hamwe. Harimo n'ibindi kandi bya Palestina nabyo biraho hafi bidafite icyo byicara ubwo byangiza byinshi kurushaho. Urumva, ngewe nkavuga ko ni intambara y'inyungu za Amerika mu kigobe cya Perisi. Izo nyungu ariko ntago kugeza ubu ndimo ni ubutasi, ni inyungu militaire. Okay. Ni inyungu z'igisirikare. Hanyuma Mukama ugifite mikoro wenda, Donald Trump araza koroherwa n'abantu batari kubasha gusobanukirwa impamvu yo kugaba ibitero kuri Iran, kubera kurumva imbere mu gihugu mu nteko ishinga amategeko batangiye kutabyumva. N'amakusanya bitekerezo aragaragaza ko abanyamerika benshi batumva iby'intambara n'impamvu yayo muri Amerika. Hanyuma mu nteko byahageze, Espagne zatangiye kuzamura ijwi ivuga ati n'abanyaburayi bari gukurikira Amerika mu buhumyi, mu bujiji. Hanyuma Ubutaliyani nabwo bwahagurutse buti ibi bintu ntabwo bisobanutse. Abo nabariye ba Amerika. Numvise Keir Starmer w'Ubwongereza navuga ati ntabwo tuzinjira mu ntambara, tuzafasha Amerika, ariko abemerera nyine gukoresha ibirindiro by'ibisirikare Ubwongereza bufite ahantu hatandukanye kugira ngo bagabe ibitero kuri Iran. Trump araza koroherwa ibi bintu by'aba bantu baba bazi impamvu intambara iri kuba, banabirusha abaturage. Kujya rero kuvuga ngo Amerika kucyuraha kandi bazi neza impamvu iyo ntambara iri kuba, bemeze nko kwibaraguzwa. Ahubwo no kugira ngo bagabanye ibihombo bishobora guterwa n'intambara, hanabonekera itandukaniro, intandaro yahi ibiganiro byatangira kugira ngo intambara igabanye amarere. Kubera ko byanze bikunze yaba Amerika
yaba Israheli yaba na Irani byose biri guhomba, yaba na kiriya kigobe cy'abaperisi muri rusange kirimo kirahomba kandi bagikuragamo inyungu. Erega muka ntabwo ari uko abanyaburayi badashaka kujya mu ntambara, ahubwo niko ari bo ba mbere bari buhombere muri iyi ntambara, kuko urebye gaze nyinshi bakoreshaga yavaga muri karere. Niba marase guhomba ni Amerika ikomeza gutera Iran kandi iyo irigaramiye imeze itya nta kibazo ifite muri Amerika, nta muturage wa Amerika ameze neza, ariko umuturage w'Uburayi agiye gusafaringa. Ubwo rero umuturage w'Uburayi nasafaringa bizagira ingaruka ku butegetsi bwabo, kuko umuturage nasonza muri politike. Umuvandimwe n'ujye umbwira ngo bone abanyapolitike birinda cyane umuturage ushonje. Umuturage ushonje nta kijya kimugarura. Bivuze ko rero abanyaburayi ubwoba bafite bwonyine nta bundi uretse kwirinda ko Amerika yakomeza kugaba ibitero muri Irani, hanyuma bakaza kubura amavuta ndetse na gaze. None se ubundi Alexis, reka nanjye mpereye aho ngaho, ni ikihe gisirikare cy'Iburayi ubona gishobora kwiyangaja mu ntambara? Kubera ko irebye ibisirikare by'Iburayi ibyinshi bisa nkaho byazimye. Reba imyaka baba bamaze batarwana, urebe bije zabo z'igisirikare bari barazigabanyije kubera kuba muri OTAN. Urabona umuntu ushobora kwiyangaja mu ntambara hari mu Burayi arindi. Erega bashobora kudahaguruka nk'igisigare nk'igihugu, ahubwo bagahaguruka nyine nk'iyo OTAN umaze kuvuga. Urumva niba bari yegeranyije bakavuga batereka dukore uyu muryango wo gutabarana, nubwo bwose Irani na cyane ko baba bari gutabara umunyamuryango wabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atereka dufashe umufatanyabikorwa wacu turwanye cyangwa tureka twumvishe uyu mufatanyabikorwa wacu areke gukomeza gutera Iran mu rwego rwo kugira ngo narimbaje ubona ari ikihe gisirikare kiri mu Burayi gishobora kuvuga turahagurutse. Ntabwo navuga ngo unabona ngo ni ikihe gisirikare, kubera ko buri gihugu gifite igisirikare. None se muka wowe iyo urebye imibanire y'Uburayi na Amerika muri iki gihe, urabona ari imibanire ishobora gushishikaza abanyaburayi ku buryo bavuga ngo bagiye gutabara runaka? Kubera ko irebye Amerika n'Uburayi bari bamaze iminsi bari mu magambo, kuzamura imisoro ku bicuruzwa, kutumvikana ku bijyanye no kugabana inka yaguye hasi yitwa Ukraine. Nyine bari mu kajagari ku intambara ya Ukraine n'Uburusiya yashyize hanze cyangwa yashyize ku mugaragaro imibanire ya Amerika n'Uburayi buryo bugaragarira amaso, mu gihe nta nyungu zifatika ziri kuva muri iyi ntambara iri kubera muri iki gice. Ntago niteze ko rwose Burayi buzashiduka ngo buhaguruke bujye kugira icyo bufasha. Ubu ngubu Amerika yamaze gufasha Ukraine ibintu byinshi kuruta ibyo abanyaburayi bayifashije byensire. Ikindi yanagurishije byinshi, yayigurishijeho byinshi kurisha ibyo abanyaburayi bayigurishijeho, yaba intwaro n'ibindi. Yayifashije ibyo abanyaburayi batakoze kandi baregeranye bari kumwe nawe. Nuko iriya ntambara ntabwo bumvaga ibyayo. Abanyaburayi benshi bumvaga byanarangira icyo Uburusiya buri gusaba kikanakorwa bikarangira, ariko siko byagenze kandi abo banyaburayi bari muri yo NATO. Nicyo mpamvu ndi kuvuga ngo umunyaburayi ntabwo ari bushyigikire iriya ntambara, kubera ko nibwo bwa mbere buri buhombere muri iriya ntambara. Wabonye ko Ukraine iterwa, abanyaburayi barazamutse, baravuga bati nimurekure nyaboneka, nimurekure iyi imihoro izana amavuta. Kubera ko bahise babanira Uburusiya, abantu bamwe batangira gukora ubucuruzi, reka navuga ngo n'ubwa magendo n'Uburusiya gake gake, kubera ko iyo babikomeza umunyaburayi niyo wari bugira ute wari bugwe. No muri Iran rero ngiye kubona ndabona n'ubundi bigiye kuba copy paste. Uburayi ntabwo buzahaguruka bujya muri ya ntambara. Umuvandimwe arabaje ngo ni cye gisirikare cy'igihugu cy'Iburayi mbona cyahaguruka kikajya kurwana ntacyo, kubera ko swate baratinya. Ikindi ingufu nabo bari bafite barazirezerivye, bavuga ati ejo twatwerwa n'Uburusiya byagenda bite ko turi muri NATO. Aye Uburusiya buteye Ubwongereza byagenda bite, Uburusiya buteye Ubufaransa byagenda bite. Dusanga rero nta mpamvu nimwe hari yo guhagurutsa umunyaburayi yinjira mu iriya ntambara y'Uburusiya ndetse mini ya Iran na Amerika. Yego, hanyuma turimo tugenda tugana ku musozo, Mukama na Alexis, umunsi ubaye wa gatandatu, imijyi irimo iraraswa yo muri Arabia Saudite,
imijyi nka Teheran nayo irimo iraraswa. Twavuga ko ari inde kugeza ubu urimo uragaragaza imbaraga, uruhe ruhande rugaragaza imbaraga ko bizarangira rwegukanye intsinzi muri iyi ntambara? Mukama jewe ndi kubona abimeze nka wa mukinnyi utangira afite ingufu utangira afite ingufu yiruka mu kibuga koko yiruka bikarangira ari unaniwe mbere. Irani iri gukoresha ingufu nakwita zirimo n'iz'umurengera, ariko ni mu gihe kuko itabikoze ubu nta kindi gihe yazabikora. Intambara nyine ikiri mbisi abantu bakiri kwigana byagorana ko aribwo watekereza gukoresha ingufu abantu bamaze kusa nk'abamenyerana mu ntambara. Ariko Irani byanze bikunze izamera nk'uyu mukinnyi wirukanka akaruha, ariko kugeza uyu munsi niwe ufite amanota menshi. niwe ufite amanota menshi. Nubwo hamaze gupfa abantu bakomeye cyane muri Irani, barimo n'umuyobozi w'ikirenga mukuru w'igihugu, barimo abasirikare bakomeye, abajenerali n'abandi bari munsi yabo, barimo abashakashatsi bari bageze kure bakora ibisasu n'izindi ntwaro, harimo yewe n'izo ntwaro ubwazo hari zimaze gusenywa nyinshi. Uko imaze guhomba byinshi ni nako imaze gukora byinshi mu byo wakwita nka atake. Mbona uyu munsi amarere hejuru cyane rwose afitwe na Irani, gusa ashobora kuzaba nka yambwa yiruka cyane karuha hakiri kare. Erega muka Irani kuba ifite amarere bifite ishingiro kubera ko Irani irimo iraraswa nayo igakora ikintu bita kwidefanda, ariko ikidefanda irasa ahantu hatandukanye. Ni ukuvuga ngo irimo iratandukanya imbaraga, ariko abari yabo bakarasa ahantu hamwe, bari kurasa mu gihugu kimwe. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kurasa muri Azerbaijan nkuko nayibonye Irani yamaze kurasayo, nubwo yabihakanye. Irani yahakanye ko atari yo yarashe, yabihakana itabihakana. Uko ibintu bimeze ubu ngubu igihugu cyose cyo mu Barabu kizaraswaho bizitwa Irani. Ndavuga kizaraswaho kirimo inyungu za Amerika. Yego, kubera ko Irani imeze nk'umuntu, ahubwo imeze nka wa muntu muri Bibiliya bavuga ngo mwirinde gukeza abami babiri. Irani iri gukeza abami babiri, nyine yatandaraje, yatandukanije imbaraga. Ariko yari yabiteguje ko nibayirasaho izarasa ahantu hose muri kara gace hari inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo yakoze. Bivuze ngo rero nsubiye ku gisubizo cya Mukama, Irani nubundi yari yarabiteguye, ntabwo iri gukoresha imbaraga z'umurengera, ahubwo ibyo iri gukora nibyo yari yarapanze. Hanyuma Alexis, iyo urebye imyitwarire y'ibihugu nibyo byitwa imiryango mpuzamahanga bya baringa, urabona uretse wenda kiriya gihugu twabonye kitarya indimi, Pedro Sanchez wa Espagne utarya indimi, uvugira ku mugaragara kamagana kwa kundi Afrika y'Epfo ariyo yatangiye ivuga ko Israel iri gukora genocide muri Gaza. Urabona rirajwe hari icyo riri bumare, cyangwa biraza gutuma n'ibindi bihugu bivamo nyine bivuga uko biri kumva ibintu, cyangwa se haraza no kwaduka abandi bamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo ziri gukoraho na Israel? Kandi si Pedro Sanchez gusa, urebye muri kamera y'Abanyespanye bashobora kuba ari abantu badakunda intambara. Ejo bundi nibwo narebaga umutoza w'ikipe y'amaguru yo mu Bwongereza, ariko n'umunya Espagne, Pep Guardiola atoza Manchester City, nawe yamaganaga ibintu, we yamaganaga intambara muri rusange. Avuga ati urareba genocide irimo irakorwa muri Gaza, muri Sudan, abantu baraho gusa ngo turi kureba ngo abantu bari kwicana, ibintu bigomba guhagarara mu abantu bakagira umutima wa kimuntu. Urumva rero kuza guhaguruka ibihugu guhaguruka bakamagana biriya bintu ni ikigaragaza ko n'ubundi nta muntu ushyigikiye intambara, nta muntu ushyigikiye intambara. Ijwi rero ry'abantu nirikomeza kuba ryinshi rizumvwa, intambara ihagarare. Uko mbyumva ngewe, nubwo yabaye umuntu ukomeye wahagurutse akavuga, yabivuze biri kuba cyane ku giti cye kuruta uko byakwitwa nk'igihugu, kuko uretse amagambo nta kindi kintu Espagne ishobora gukora kuri ibi. Ariko se urumva Minisitiri w'Intebe ni igihugu. Yego, ariko uko byagenda kose nta mwanzuro igihugu birumvikana, ariko ngira ngo uribuka uyu mugabo wo muri Afrika y'Epfo atangiye kwamagana Israel nibwo ICC yasohoye n'impapuro zo guta muri yombi Netanyahu urabyibuka. Ariko rero nyine niyo mpamvu nkubwira nti wenda birashoboka ko
ni inkuru yiyongereye mu nkuru, yego, ariko ibiri kuba ni byinshi cyane kuruta iryo jwi, ku buryo rishobora guhagurutsa abandi bantu bafite uko babitekereza bitandukanye nuko biri kugaragara nyine bihari. Yego, ibya bintu bya mpuzamahanga bikomozeho. Ibintu bya mpuzamahanga byo byihoreye kuko biriya cyo koza neto, buriya NATO niyo ishobora kugira ikikora cyane muri iyi ntambara, at least kuko ifite igisirikare, ifite imbaraga zifatika, ifite no kohereza y'abasirikare mu gihe Amerika na Israel zaba zirembejwe hariya, ishobora kuhaguruka ikajyayo. Ariko ibyo bya muryango w'abibumbye bya yawe bizajya birangira n'ubu inteko rusange ibaye bo bakwamagana intambara, ariko kandi aribo bari kuyitera. Erega n'ubundi abo bari kurwana nibo bayiyoboye. Ariko uri kuvuga NATO mu gihe iyi Espagne nayo ari umunyamuryango wa NATO. Yego, ni umunyamuryango wa NATO, ariko none se ari ibihugu bitigeze biha inkunga Ukraine kandi biri muri NATO. NATO se Ukraine ntiyari muri OTAN, bari kwifasha se bati. Urumva NATO yashakaga gufata Ukraine yongere mu bihugu byayo, ni naho intandaro yahereye. Iyo ufite umuryango wifuza amaboko kandi afite icyo azakumarira, kuko NATO kwegera Uburusiya harimo inyungu nyinshi cyane kuri NATO, bari gufatanya bose kugira ngo umunyamuryango byanze bikunze birangire agiye muri iyo NATO. Dusoza, ibihugu bya Afurika ko bitavuga iyi ntambara ntibireba, bifite ubwoba. Ibihugu bya Afurika se biravuga ari ibi, ariko kuvuga ngo bifite ubwoba kubera ko gupfa kwemeza ko ushyigikiye Israel ejo izatsindwa cyangwa Iran ejo izatsindwa ni ikibazo. Ikindi abenshi batunzwe n'abo banyaburayi cyane, baracyacecetse, ntabwo baratubwira icyo gukora. Batubwira icyo gukora. Ngiye guca umugani wo mu Kinyarwanda baravuga ngo udashinga ntabyina, waba udashinga se ukabyina. Dutegereje kutubwira nyine imbyino tubyina, akaba arizo tubyina, ariko tukabyina badufasha akaboko. Bivuze ko udufasha akaboko ni uzatugenera imbyino yo kubyina. Alex, mureke dusoreza ahari, kubwo nyine umuntu yakwibaza atese ko wa mugani bari kurasa i Teherani, Irani nta bushobozi ifite bwo kurasa Washington cyangwa New York, kuki bitabikora? Icyo nicyo kibazo cyo kwibazwa, kuko niba yaracuze ibyo bimisire ishobora no kuba ifite intercontinental ballistic yambukiranya imigabane. Kuki itari kubikora? Ni ubushobozi buke, ni uko idafite ibyo bintu, cyangwa ni ubushake buke bwo kwanga ko intambara yakwaguka none itangiye kwica abanyamerika nayo ubwayo? Irani ndi kubona ko ntabwo ubwo bushobozi bubuze. Icyo mu mboni zanjye mbona Iran ubwo bushobozi tabubuze, ahubwo iri kwirezeriva ari byahandi. Ndagaruka kuri ka kantu natangiraho kitwa uburyarya bwa Iran muri iyi ntambara. Ishobora kuba iri kujijisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kugira babone ko Iran nta hihagaze, nta kifite, hanyuma ku buryo bakwicira Ayatollah bakica Ahmadinejad. For information, Ayatollah bari bamuburiye, baramubwira ngo ahantu uri bari buharase, aravuga uti ni mugende amaraso yanjye muzayahorere ndamuka. Bari abantu ba Ayatollah wenda nk'abagisirikare bo barakomeye kubica bari ikindi kintu, ariko bari abayobozi ba politiki ntago biba bikomeye cyane. Ikindi bitewe n'aho intambara iri kwerekeza, ibyo byose bishobora bizagera wenda binabeho, kubera ko intambara dore nibwo igitangira. Ubwo ndavuga iki gihe turimo, yego, iminsi 6 irashize, iracyari gutangira. Ibyo bintu bashobora kubikora bageze kuri rwa rwego rwa nyuma, bahabijwe, babona nta yindi option. Ariko ko tuzi ko muri Islam habaho ikintu cyitwa guhora. Nibyo iri gukora ubu ngubu. Kuki itahoreye ba Ayatollah nkuko Ayatollah yarabivuze wenda ngo nayo ifate G defense igire gutya? Urumva G defense ari karacecetse ntacyo ari kuvuga, ahubwo ko itihora kuri Trump cyangwa kuri Netanyahu. Ariko Netanyahu ejo bundi bavuze ko bamukubise bakamuhusha, nubwo nabonye abi Yerusalemu babihakana. Ariko n'abahanga mu guhisha amakuru niyo byaba bishobora kugorana kubimenya. Alex, reka dusoreza aha nawe mukama. Mbere yo gusoza hari akantu gato twigeze kuvuga ngo umuntu wibweyeye biraza kumugiraho izihe ngaruka. Igiciro cya mazutu cyongera amafaranga 48. Yego, ubwo urakumva ko ingaruka deja. Ariko nubundi igiciro cyari cyo kirazamuka.
nyine n'ubundi kirazamuka no mu mezi 12 ashize cyazamutse ngira ngo kabiri. Yego kirazamuka kigenda gihindagurika bitewe n'igiciro cy'idolari, kiramanuka. Yego ntabwo giheruka kumanuka. Ariko mukama icyo twavugaga nuko ikiri bubeho nuko transport iraza guhenda, abantu baragirwa inama yo guhindura uburyo bwo gutwara ibinyabiziga byabo. Niba mazutu yongeraho 48 ku munsi wa gatandatu w'intambara, ku munsi wa 12 cyangwa 20 bizagenda biti. Nubwo nabonye igihugu cyavuze ko gifite uburyo kirimo kirafatanya n'abikorera batumiza ibyo bikomoka kuri peteroli kugira ngo bahabwe inguzanyo hanyuma barangure byinshi mu gihe intambara yamara nk'amezi 2 baba bafite stock ihagije. So ubwo rero ni ukwitega ko anytime igiciro cy'ibicuruzwa kizazamuka. Gaze igiye kubura cyane, peteroli, ibikomoka kuri peteroli birumvikana. Gusa nyine bizasaba ko n'inzego zishinzwe ubucuruzi mu Rwanda zigenzura aba bantu kuko bashobora kudufatirana nk'uwaranguye mbere intambara itaraba agahita atangira kuzamura ibiciro ngo nukubera intambara, kandi bazabikora benshi cyane. N'ubu ngubu hari abari bafite stock iri buze guhindukira ku gihe kirimo cyane. Muka reka dusoreza hana Alex. Ubwo uribweye yamenye yuko byanze bikunze ibiciro biziyongera. Aba niteguye rwose. Yego. Mwakoze cyane Alex, wakoze nawe mukama. Wakoze cyane Kanijabo. Mwakoze namwe abadukurikiye. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.